Assalamu alaykum qadirdan ko'rarmanlar. Sizlarning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi xabarlar programmasini havola qilamiz. Huzuringizga Qozog'iston Uyg'urlariga munosabatlik yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining yurgizuvchilari Shahniza Aziz qizi va Ramil Azizov. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале «Казахстан Уйгурлари». Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Рамиль Азизов и Шахниза Азизқызы. Здесь делают честные новости. Kun tartibimizdagi masalalar haqida qisqacha. Xush xabar, elimizda Uyg'ur tilli radio ochildi. В Алматы прошли мероприятия, посвященные памяти жертв репрессий февраля 1997 года. Dünya Uyghur Qurultayıning navbatdagi konferensiyasi onlayn formatda o'tdi. Абдуллам Сакашев занял второе место на международном конкурсе Дутар Садаси. Zakirjan Kuziyev 52-chi baharni qarshi oldi. Илья Раширов стал серебряным призером чемпионата Казахстана по боксу. Biznesmen Alijan Ibragimov vafot bo'ldi. Администрация США вновь подняла уйгурский вопрос. Джек Салливан Шуардagi жағдай haqida fikr bildirdi. Уйгуры в Турции обеспокоены. После трехлетнего перерыва вновь открылась редакция «Достык» на Казах Радиосы. Теперь каждый понедельник на волне FM 101 мы имеем возможность услышать уйгурскую программу. Ведущей стала талантливая журналистка с большим опытом Гульджамалада Амитпакиева. Подробнее в нашем репортаже. Assalamu alaykum, hörmətli görərmənlər. Sizlər bilən efirdə Qazaxstan Uyğurları. Həm mən Əxtəm Rüstəmoğlu. Bugün biz Qazax Radiosuda mehmandıq. Qadırlı radio tыңдаушылар, құрметті отандастар, қадірлі біздің замандастар. Биыл Қазақ елі үшін, Қазақ мемлекеті үшін айтулы жыл. Өйткені Қазақ елінің тәуелсіздігіне биыл 30 жыл. Бұл барша Қазақстанда тұратын әрбір азамат үшін мерейлі жыл, айтулы мереке. Сонымен қатар тәулігіне 24 сағат хабар таратып отырған осы Қазақ радиосына биыл 100 жыл толып отыр. Биыл осы ақпан айының 1-нен бастап достық хабарларының аясында бірқатар хабарларды аштық. Оның ішінде ұйғыр тіліндегі хабар, түрік тіліндегі хабар, татар тіліндегі хабар, неміс тіліндегі хабар, өзбек тіліндегі хабар, украин тіліндегі хабар және орыс. Осындай хабарлар Қазақ радиосының әуе толқыны арқылы аптаның 7 күнінде 16:40-та әуе толқыны арқылы шығады. Енді мына ұйғыр тіліндегі хабарды біздің ағайындар әр дүйсенбі сайын тыңдай алады. Сөйтіп әр хабарлардың өзінің уақыттары бар. Сондықтан біз осы хабарлар арқылы Қазақ радиосының тыңдаушыларын көбейтсек па деген ниетіміз бар. Assalamu alaykum, Guljamalada. Мұш қайты ұйғыр аналитшілерінің ичілігініға ентайын қошал болдық. Хәмді сіздің мұшы ичіліш білен тәбіриклейміз. Мұшы ұйғыр аналитшілерінің тарихы doğrusында бір етіп өтсіңіз. Валейкум ассалам, рахмет Әхтем. Мен найты қошал, сіләнің мұш келіп, біздің қошалығымыз бөлішіп атқыналаға. Радио аңлытшыларының тарихи әсілі 60 жылдың аттық радио аңлытшылар, ұйғырча радио аңлытшылар 60 жылдың аттық тарихи еге. Біздің дәслепке аңлытшымыз 1958 жылы 3 март күні эфирге шыққан. Шақсан мен өзімнің ішлеп атқаныға, мен 1997 жылы Қазақ Милли университетінің Әл-Фараби атындағы журналистика факультетіне 97 жылы бітіріп, мана мұшайып келген 20 жыл жариянда аңлытшыларны жүргіздім. Әнді мана биыл әққаттан Қазақстанлықтар үшін мұхим жылда биыл мұшы Қазақ радиосының 100 жылығы харпысы да біздің ұйғырча аңлытшылар қайтадан тихленіп, мана бізге 10 минут вақыт беріліп атыды әр дүйшенбі күні. Бұл біз үшін найты чоң қошалық, милләт үшін қайтадан ішлешке тәйяр. Guljamalada мұшы ішіңізді қайты башлапсыз, мұшы аңлытшыларда қандақ мавзулар қозғалды ашын doğrusында бір өтіп кетсіңіз. Әнді біздің қандақ мауызымыз, біздің бірінші бұл Қазақстандық достық, екіншіден Қазақстанда яшап атқан ұйғырларның тарихи, hayatı,
Bizning ilg'or kishilarimiz, oddiy kishilar, yoshlarimiz to'g'risida men nurg'un anglitishlarni burun tayyorlagan. Bundan keyin yoshlarni efirga taklif qilib, ularningki hayotida bo'layotgan yangiliklarni qanday utuqlarga erishdi, shu mustaqil bizning Qozog'iston vatanimiz uchun qilayotgan ishlari haqida anglitishlarni burun tayyorlagan. Bundan keyin tayyorlashga maqsad qo'yyapman. Barliq Qozog'istonlik Uyg'urlarni har dushanba kuni soat 16dan 40 minut o'tganda FM 101 Qozoq radiosi o'qillarida berilgan Uyg'urcha anglitishlarni tinglashga taklif qilaman. Assalomu alaykum muhtaram radio tinglovchilar. Do'stlik programmasi bo'yicha berilgan Uyg'urcha anglitishlarni boshlaymiz. Studiyada jurnalist Guljamal Emirjon qizi. Biyil Qozoq radiosiga 100 yil. Unutki Uyg'urcha anglitishlar 60 yildan oshiq tarixga ega. Әуе толқынында достық хабары. 5 fevral Uyg'ur milliy ozodlik kurash tarixida G'uljida yuz bergan qonli qirg'inchiligini xatirlash kuni. Kurashda şehit bo'lganlarni eslash maqsadida Almuta shahrida bosh qo'shiqlar o'tdi. Kelganlar azodlik yo'lida qurbon bo'lganlar uchun duo qilib, esga oldi. Türmelerde, lagerlarda, barliq soğukhanlarda dehşetli qiynash azaplarını çekvatqanlarni azaplarını ko'tarayotgina, türmel lagerlardan tez boshinish fursat yaratmagina, bir sana itoat qilamiz, bir sanga yordam so'raymiz Allah. 24 yıl o'tsimi, biz G'ulji qirg'inchiligida o'z vatanining azodligi uchun issiq qonlarini va aziz jonlarini ayamay shahid bo'lganlarni unutmaymiz. 6 февраля прошла конференция ДУК, в которой приняли участие представители США, Европы, России, стран Средней Азии, Турции, Японии, Австралии и других стран. С основным докладом выступил президент Всемирного уйгурского конгресса господин Долкун Айса. В конференции приняли участие 186 делегатов со всех стран мира. Bursnay Ziyavdun, Gülbahar Celalova, Zümret Davud, Mirgül Tursun, Gülbahar Hacitova, Tatarlık ve isim atanlıgan duvarcılar, İhtimal taraflardaki dualıklar, yerki faaliyetlerinin özünün atanlıdır toğluk sosyal medyada takatkan dualıkları, Xalqqa keng tonilgan talantliq san'atkor Saniyam Ismoilning shogirdi Abdullam Saqashev xalqarалық Dutar konkursida 2-chi o'ringa sazovar bo'ldi. Dutar sadasi nomli bayqashda ta'liyini sinagan Abdullam o'zining talantini dalillab oldingi qatordan ko'rindi. Ajdodlarimizning madaniy merosini bo'yniga singdirgan yosh dutarchini va uning ro'naq tepishida nurg'un kuch chiqargan ustozni chin qalbimizdan tabriklab, yangi cho'qqilarni beqindirishiga tilakdoshlik bildiramiz. Faqat oq yo'l. 8 февраля в городе Алматы прошло отчетное собрание регионального машрапа Жигит-Пищи. Собрание началось с дани памяти жертвам кульчинских событий 1997 года. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Hususan ya Allah'ım şu vatanımız için, halkımız için, dinimiz için
o'zlariniki jannatga qurbon qilgan shahidlarimizningki ruhiyatiga baxshandı qildik. Ведущим выступил активист Низамдун Акагараев. Örf adetini ve enellerini bildiğin, küçük beyip, salahatlik, hem yaxşılıkını tergip kıldığın, öz menfaati emas, halkning menfaatini o'ylaydigan, niyati tuz, ko'ngli pok shaxslar bo'lishi tegish. Mushu bizga tegishli narsalar. С основным докладом выступил глава регионального машрапа Долкун Акаразиев. Региональный мәсәп жығылып, варамчылан қыпла кетішеміз бе? Оны біздің ішінде қанша өзгерістер болды? Дүния өзгеріп жатыр. Біз немішке өзгермейміз. Қашанғаша маштақ чәнмәндер жүрміз. Бірін чоң, бірін бай, бір кішікті. Оны қойыш керек болды. Соның үшін біріміздің кәчігіміз болайды. Да, атақты майдан бір Алла. Мен жық сөзлерін кетмейін. Менің бір пікірім, мәқсатым şu, бірлі болайды. Также выступил глава организации Алматинский совет Жигитпиши Абдумеджит Ака Иминов. Başka memleket kurmadı, başka şehir kurmadı, denizde otursa da aral kurmadı. Biz dünya boyunca, tarih boyunca jigit başları bizden münakatkanda yuridik status aldı. Hem bizden Almatı şehrine jigit başları belgeler var, onun kolumuzda udastıreni var. Her hakimat kırsa onun sözü akıdır. Yemiş ki desene de cemiyet birleşmesinden teşkilatı hukumatının himayesi de. Общественное объединение находится под защитой государства. Глава общественной организации Совет национального согласия Шавкет Ака Назаров. Bizga Chimkentdan, Turkiston oblasidan, rayonlardan, shaharlardan ham yana xatlar bizni qo'llab kelyapti. Hatto Tashkent, Bishkeklardan keldi xatlar. Ajoyib bir yaxshi ishni boshlabsizlar. Mush oxirgi chiqaroqlar bizning yordam beradi, biz qo'llaymiz sizlarga. Butun xalq so'rayapti. Ярким выступлением выделился Абдугупур Ака Кутлуков. Öyle bak Xuda etimiz Uygur koyup tike akırındır. Bizden boğulumuz Oğuzhan meydadıdır, müşkesir buru. Bizden tuğuğa, uyuşqallağa, uyuşqaq diye mənini berilen Uygur de at koygan ki. Uruşqaq dep koygan biz qançılık soquşattık ki. Hey, bizi yaratkan Xuda var. Xudadan korkmaymayız o. Bir-birinden korkumuz ha adamlar. Özümüz çok şey adamlardan korkumuz. Hoşuma bizden yetken hoşun aklımızın yetken. Şıkkına ma baş olgan ki ma dopını kiygen ma baş bişim ma da kiygen ki ma baş işletsek olmamdı o. Demiş ki hakka tüz püküşümüz gerek. Bu sizde püküş üçünler yaratmaydı Xuda. Tek püküş üçün mü yaratkan Xuda? Uygur musa? Uygur buğandıken iş kılanmısan mı? Bir yığız Uygur hakkında gap kılanmısan mı? Tek tursan çok. Gururunu yok atmısan mı? Jigit başlarından işi çoğunkur tarih kırketken bizden Almatı şehrinin Jigit başlarından ittifakı kuruluş için şu bizden Almatı şehrinin boyunca ya başka regionlar boyunca Jigit başlarına bir top uyuştu. Bizden işimizni yaxşı yuqorgi darajada yani mang'uzib şu bizden resim qoidalarini, urf-odatlarni yo'qotmas uchun bizden madaniyatimizni, bizden teatrimizni, maktablarimizni, gazetlarini shuni yo'lladi menib shuni nemisini ishlarini yana yuqori darajasiga ko'tarib biz shu Almatı shahrining Jigitboshlarning ittifoqini qurdik. Jigitboshlarning ittifoqining bizden a'zo bo'lib qo'shilganlarning Almatı şehrinin içinde hemisi bulup 167 a'zo bo'lib qo'shildi. Şu jigit başlarını biz hemisini to'nib, ular bizden ittifaq kirish uchun mudahma tizim qilib emas, ular hemisi arz yezib, ishki suratlarni berib, ularga biz mudahma hujjatlarni berib, uning belgilarini berib, o'shalar bizden ittifaqqa a'zo bo'lib qo'shyapti. Endi men o'ylaymanki, bizden şu ittifaq deb bizden işimiz yani çoğun derecede mağdur. Jigit başları xalq bilan billa, xalq jigit başları bilan billa.
мен ойлайманки біздің ішіміз yaxshi ma'lum. Birinchidan assalomu alaykum. Ikkinchidan, shundan bir yil burun biz regional mashrab akli niyatimiz tuz, ko'nglimiz pok bo'lsa, o'mligimiz bo'ladi deb bir 4-5 xat yozgan edik. Bu xatni biz Respublikalik madaniyat markazining raisiga, shaharlik madaniyat markazining raisiga, shundaqla yigitboshlarningki cho'ng yigitboshlarning itobi bergan edik. Shundan keyin 1-2-3 uchrashishlar bo'ldi. Uchrashishlar bo'lgandan keyin ta bugungi kungacha keyin buni pandemiya boshlanib ketgan sabablar bilan cho'ng uchrashish bo'lamadi. Ta bugungi kungacha bu ishimizningki oxiri chiqmay, biz bo'lsak ko'p o'ylanib, shu regional mashrabningki bolalari shunaqla Olmut shaharlik yigitboshlar ittifoqiningki 8 rayonningki yigitboshlar bilan bir ko'rishib, shundan keyin buni yangi qurilgan razmanlik kengashining raisi Shavkat Nazarov bilan ko'rishib, o'z o'ylarimizni, o'z fikrlarimizni bo'lishaylik degan bir o'yga kelgan edik. Yana bir qaytlab aytsak, bir kun duglak ustal o'tkazdik. Birinchi qitim o'tkazgan duglak ustulimizga Cumhuriyetlik Medeniyet Merkezi'nin vakilleri katılmış almadı. Onun sebepleri çık. İkinci qitim o'tkazilgan duglak ustalga Cumhuriyetliklerden Cumhuriyetlik Medeniyet Merkezi'nin birinchi o'rinbosari Sadriddin Ahadov bilan ijroiy mudiri Zuhrullam Qur'onboqiyevlar qatnashdi. Bundan tashqari bizning albatta razmanlik kengasining a'zolari, shunaqla Olmut shaharlik madaniyat markazining vakillari qatnashdi. Bu uchrashishimiz nihoyat bir unumli bo'ldi deb aytsak bo'ldi. O'shada 3 punktdan iborat qaror qabul qildik. Uning birinchi punkti o'zingizlar bilsizlar, xalqimiz ikki yoqqa bo'linib, bir-birini yomonlab, bir-birining obro'yini to'kadigan, sha'niga dog' keltiradigan xabarlar, uchurlar bu ijtimoiy to'rlarda yomg'irab ketdi. Shularni besiz bir taraf qilish uchun birinchi punktda gazetlarda, yuqori ovozi bilan Osiyo bugun gazetlarida va shundaqla ijtimoiy to'rlarda shu bir-birini yomonlaydigan, bir-birini millatimizning sha'niga dog' tushiradigan uchurlarni, maqolalarni yozmasak, shularni to'xtatsak degan taklif bo'ldi. Bu birinchi punktni har ikki taraf qo'llab-quvvatladi, darrov qabul qildik. Endi ikkinchi, uchinchi punktlar bo'lsa, ikkinchi punktda Cumhuriyetlik Medeniyet Merkezi'nin Olmut shaharlik sho'basi bilan Olmut shaharlik Medeniyet Merkezi'nin birlashgan umumiy hisobot saylam yig'inini o'tkazib, shu yerga yangi raisni saylab, uni Cumhuriyetliklarning sho'basining raisi Ibadillam Japarov qalamdi, yoki Osmonjon shaharlik madaniyat markazining raisi Osmonjon Ubulov qalamdi, yoki boshqa odam saylanamdi. Qat'iy nazar, shu yerda umumiy bir yig'inda yangi raisni saylab, uni avtomatik turda Cumhuriyetlik Uyg'ur etnomadaniyat markazining birinchi o'rinbosari etib tayinlash. Bu ikkinchi punkt. В эти дни отпраздновал свое 52-летие известный уйгурский бизнесмен, государственный деятель, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, меценат Закиржан Пирмухамедович Кузиев. Его труд был отмечен не только множеством государственных и общественных наград, он также удостоился медалей и грамот международного уровня. Закиржан Ака всю осознанную жизнь занимается благотворительностью, помогает нуждающимся, стремится совершать благие дела. Искренне поздравляем его с днем рождения, желаем долгих лет жизни и всех благ. Uyg'urning palvon o'g'li yangi cho'qqini beqindi. Yoshlar orasida boks bo'yicha o'tkazilgan Qozog'iston chempionatida oldingi qatorda ko'ringan sportxumar yigit Ilyar Ashirov ikkinchi o'rinni egallab, o'ziga ortilgan umidni to'liq oqladi. Alam chempionatiga yo'llanma olgan chempion bilan yaqinda tanishish maqsadida korrespondentlarimiz Ilyarning o'ziga murojaat qildi. To'liqroq bizning syujetda. Ассаламу алейкум, Ильяр. Поздравляем вас с блестящей победой на чемпионате Казахстана и хотели бы задать вопрос. Что вы чувствовали на момент победы? Я чувствовал гордость. Я долго к этому шел, готовился. Мы на протяжении 4 месяцев тренировались,
утром и вечером. Чемпионат Казахстана тоже не просто выиграть. И так получилось, что мы в финале встретились с моим близким другом Султаном. И я не смог показать на все, что я способен. В поселке у нас не было других видов спорта. И меня тренировал Розбаки Фархат Аскарович. Моя мечта стать профи-боксером. Кто пашет, тот достигнет своего. Только вперед. Әлинур Турганова Қазақстан чемпионы аттыгыга муяссар болып дүния чемпионатыга yollanma алды. Спорт майданыга келгенige 2 жылдан аз вакыт өтсімі уйгурның чемпион кызы кыйныгы сынган сунмас ираданы бүткүл Қазақстан Жумһуриятиге намайыш кылды. Әлбәттә, бу yerdə мәшгъәләндергүчесе Самат Ахметовның кошкан төһфәсе зор. Яш чемпионыбызны яркын еңиши белән тәбрикләйбез. Жүрегіңездә ялкынлап янган от һеч качан сөнмесен. Халкыбыз сез белән фәхрләнәде. Скорбная новость. 3 февраля нас покинул Алиджан Рахманович Ибрагимов, один из основателей ERG, талантливый управленец и обладатель многочисленных наград. Он был меценатом, человеком с большим сердцем, который всегда стремился помочь ближнему. Совершенные им благие дела навсегда в памяти нашего народа. Несвоевременная кончина Алижана Ибрагимова не только огромная потеря для уйгурского народа, но и для всего Казахстана. Выражаем искренние соболезнования семье и близким покойного. İmani yoldaş ruhi cenneti bolsun. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. Hakikaten biz Allah'tan keldik, Allah'a qaytımız. 7 fevral xalqimiz yana bir o'rnitolmas yo'qotishni boshdan o'tkazdi. Bo'libmi, talantliq san'atkor Quddus G'ojamiyarov nomidagi Davlat akademiyalik Uyg'ur muzikalik komediya teatri yinidagi Nava folklor ansamblining yetakchi sazandisi Shakirjon Seyito'g'li Qurbonov hayotdan o'tdi. Ajoyib dilkash, talantliq inson vaqtsiz aramizdan ketsimi, uning qilgan amgigi mangulik yodimizda. Marhumning oilasiga va yaqinlariga ta'ziya bildiramiz. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Haqiqatan biz Allohdan keldik, Allohga qaytamiz. Dünya xabarlaridan uchur. Ранее Майк Помпео, будучи госсекретарем США, обвинил Китай в геноциде и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Уйгурском автономном районе. По его словам, китайское правительство систематически пытается уничтожить уйгуров. Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не изменил позицию о совершенном против уйгуров геноциде. «Я считаю, что против уйгуров был совершен геноцид. Эта позиция не изменилась», — сказал Блинкен. Напомним, США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining milliy bexatarlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan shuarda bo'layotgan milliy qirg'inchilik masalasi haqida Washingtondagi Amerika Tinchlik institutida so'z qildi. Biz harakatga o'tamiz. Xitoy hukumati Uyg'ur avtonomiyasida, Gonkongda va Tayvanga qarshi qilayotgan ishlari uchun javobga tortilishi kerak, dedi o'z nutqida Jek Sullivan. Уйгуры Турции обеспокоены судьбой близких в Китае. Перед зданием консульства Китая в Стамбуле прошла акция с требованием предоставить информацию о судьбе уйгуров, с которыми близкие не могут связаться с 2017 года. Акция с участием десятков уйгуров стартовала 22 декабря и продолжалась 18 дней. Напомним нашим зрителям, что недавно Турция подписала с Китаем соглашение о взаимной выдаче уголовных преступников. Уйгурская община обеспокоена, что под видом уголовников могут быть выданы китайским властям обычные уйгурские беженцы. Sizinle karşı karşıya gelmek için değil, sizinle karşı karşıya gelmek için değil, biz namusumuzu temizlemek için buradayız ya. Bu lanet işin karşı karşıya geliyoruz, bu oyuna gelmeyin. Bu oyuna gelmeyin lütfen. Bu oyuna gelmeyin lütfen ya. Bu oyuna gelmeyin.
февраля на центральной площади Брюсселя прошла манифестация в поддержку прав уйгуров, где приняли участие уйгуры Европы. С речью выступили президент Ассоциации уйгуров Бельгии Абдулла Макаимеров и другие участники акции. Le gouvernement chinois avait alors un objectif très clair, effacer l'identité ouïghour, en nous empêchant de pratiquer notre religion, notre culture et notre langue. En conséquence, le lendemain, donc 5 février, le lendemain, un groupe de jeunes ouïghours ont mené un mouvement pacifique. Участники потребовали расформирования лагерей перевоспитания и скандировали лозунги «Никогда больше, прямо сейчас», свободу и независимость Восточному Туркестану. Freedom, freedom! We want freedom! We want freedom! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Uyghur! Justice for Uyghur! Justice for Uyghur! На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан Уйгурлары с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Bizning programmamiz mushuning bilan tamam. Efirda bo'lgan Qozog'iston Uyg'urlari kanali Xavala programmasi. Samimiy Xavala bizning kanalimizda.